Hello, welcome back to my channel 7 Speed Manipur. Ngasi ano video amang loina namong yang from the Purga luxury akhoi Manipur de ihan han akhoi Bajajki site gi EV auto rickshaw hai tare ko akhoi passenger service su yam kana ga do adu makhal gi keno ne thawuk phangda na ha sing ama yam ma akhoi kaung na dan leiba myam sing chu akhoi gi aiba EV auto rickshaw se consider tor kan da dom gi set milon da sai kitang do su mateng pang ba ya bu gi kunung chaba adu aiba gari sida yang kan khangminasi haibtare ado ai sigi details review den mathang haijarage myam jengminasi makata na ko ado kana ko mesina channel subscribe like and share akhoi gi tawdu biyaw ga su soin tawsan biyawro aidi gari ga mari laina ba content sing mathang puraga lakhuda adom da miss oidana ba ado de hawrsi ko video se hanan bada gari sigi looks yang toksi aduga magi koina sala walk around toroga yang toksi ko ado hanan da magi gari sigi magi price hai tare ko price e kamai toge kya lege habiduma hapet myam da share tok sarake yemine se oi gari si masi khoi gi on road hai tare on road masi khoi gi subsidy yaudabida 4,20,766 smile lege ni ko adu koi subsidy yauragana koi 3,77,766 sigi sangda smaina phangani ko aduga adomna sigi matang da hena koi gi details khangni ga su ai sigi contact number mai description hapcharam ge adu haiba koi gi showroom sigi mafam sisu ai hapetang share tok jaraki ko koi gi mantribuki da leiba koi gi Bajajki showroom haiptare authorized dealer showroom da dum leirabani haiba keno se adon koigi Bajajki Manipur gi Bajajki koigi Manipur motor saina leje Manipur motor saina si leje Bajajki sigi se koigi location je adum hanagi koigi Manipur diesel adum micro oina khangna ba mafam do ado laidoni ko asidane adum myam adum link sin biro description do contact number so dum ha pa bani ko smaina dum urani ko Manipur Motors and Bajaj. Okay, manung da sanga yenga si ko. Dai minus o phang ni ko ga so. Okay, ai hapet koi na chalaga hapet han bi ko koi na dum uchara ge ko. Asina magi front looks sai bitare. Dum yeng bada yamna thina dum nungai color se smaina lai ge ni ko. Magi color option ja. EV ni na sigi blue color se dum o phang ani. Aduga sina magi side hai batare ko side ta smaina ugani ado maning lom da lakpa kanda magi mai maning ge rear looks smaina lai ani ko okay akhoi gi mamang de ge dum ai details so dum thang haijara ge akhoi gi gari si masi maruina akhoi gi company gi side gi hai batare 5-year warranty ko aduga muk kilometer da lakpa kan da koi 1,20,000 gi sang da ma se warranty je am tina ka tare yam phajana pi re ha tare aduga si som da lakpa kan da magi light key system turn indicators mani yaw ni ko aduga reflector ma se de yaw ni reflector just mana koi strip oina ko mana sang na ma ha pi ja reflector ni ko aduga se da Bajaj RE ns man thag ni ko magi logo je aduga seda magi front fender hai tare ko sigi keno se body full metal ni ko si aduki matic kai tare yamna solid be muscular be yam kan ba hai tare pang yam section sa ba dum ba koi chassis kaloina na lai ko gari se adu sigi keno se su koi sigi fender se su koi mi kakhat laga net pa da koi gi kaimta koi mai hai de ko sigi keno se adu kal hai tare ko aduga si magi headlamp sina headlight se koi halogen das maina pire aduga side da koi twin shock absorbers mana front gi jes mana legi ni ko tubeless tire ni ko radial tire da lakni mamang gi se yam link ne yam sauna pi ri ko mamang gi tire je 12 inch sa oi ni ko sig je adu ko matik am link na fa na saung yo ko maning sum sai tu su maning smai legi ni ko aduga akhoi gi smaina
side lomdagi yengpa kan da magi sigi koi tires gi keno se rim si am chaupagi tires si am chaupagi magi makhai ground clean su marang kaina fazna dum u phangi ko aduna kitang lambi nuai ta ko ta su dong sa ba yam thina laigani ko aduga koi magi battery pack se lakani ko maroina koi gi battery pack se koi gi 9 kilowatt hour na smaina hai ko magi battery pack mai capacity je 8.9 kilowatt hours maina lai aduga magi battery gi magi range sa betare maina company na claim to range sa ga di 178 sumaina pi ko ado approximately koi gi practicality da haitare real time koi sinar ko kan da koi gi passenger ga yaura kan da ko sinar ko kan da di around 150 60 gi sai sang da ai gi mot ni ko haje my opinion mai sang phangdo ma le ko wa kan da ado adam yam na sudum high biro si kyam mileage phangi kholi do khangba yaura ga di ko ado yengse Bajaj ki ni hana na koi manipur da thunga ba ngai ri ba do makhal gi electric auto rickshaw aduga sigi magi seida magi koi driver gi seat ha betare si cushion je adum yam hard oiba yam soft oiba koi marak ha betare ko adu oire aduga seida su koi bottle holder ma si da pire aduga seida su koi magi plastic material je adum phajana quality adum phajana maintain adum taw ko si jo aduga koi gray color da black gray ga do ko smaina pi ko adoi kakhala ga front gi se ha betang yeng minasi ko sini smaina ugani mamangi front gi keno se sigi windshield si do marang kaina yam phajana pak na phajana yaure adi wiper si yaw sare ko yam marang kaina hai tare dum speaker omda sida yaure ko adi speaker gi dum sina ge su dum yare ko adi sida kai poche hap ke har ga su sida dum hap yare sida digital meter smaina yaure ko somda su ma smaina yauri ko ado si ha petang ai on tawraga yengminasi ko maina tawge ha ado on tawjeng ida si su hajira ke sida magi light ki ado sina magi drive ko mamang da ado sina rear maning mom da thawbugi ne sina neutral ana smaina le ko ado sida mode ai le je sida so ko mode se ani thong la le ne ko ko gi eco haibam ne adagi sport haibam ne power haibam ne ko sagi kitang ko gi kanna thawnia ga ju thawbu yana na ba koi mode sida makal ani sida thawbu ya ko aduga yam peacefully yam calm oina thawge har ga sigi koi eco dum thawbu dum yare ko adu magi ki senda ki gi so sida lai re ko ekdam on tawjar ke ko range dum pi ko 166 kilometers maina thawbu yari ha gi keno dum sida pi si ko adu magi koi gi sigi keno sigi top speed se koi 45 kilometer per hour na smaina pi ko adi hen adum thawba yabagi khong sap su kana hang lembe adu test tawjri mina khangri ko adu se su koi parking gi ko da pi re ai si sina koi gi kari ta sin neutral la le hen signal ji ko yar se smaina pi ko adu sina turn indicator smaila aduga koi gi magi koi gi touch and feel material have tare magi keno se premium adum oi ko hadi kitang adum quality kitang maintain taw ma le ko to se product se adi yem biro magi dashboard ki plastic quality this mine le gani adu sida di kemta half re ko adu som da la ko sida line ma half ko som da di au ja adu sida bar mine ki put pipe sida yawi ko adu yang chef mamang gi lore adu maning lom da mu chala kyam yam comfort ge have du yang che adu ga yang jing this so koi maning ge rear view mirror sing side yaw ji am pak na marang kai ne yaw de sen oi ko side ani mak ta smai ni yaw ri ko adu ga mok som da la ko gan da koi gi maning gi seat have ta re seat si gi ma gi capacity se yang che mi kyam pham da noi ga de ge ko ka de ge have du su yang khang ni ko this ma gi thong ji smai ni pi ko man sing khale sigi thong sigi magi pi ba keno sem state dum kai se sang ha pa sudum ya bi keno se yaw aduga yeng sei ka khala ke se rubber mat ama se yaw ri ba yengo ai gi pham mi se se sing kitang di pa e ba ko dai matai ni changan do kitang phar ta re ba ko dum ai mai ai chap an pham ge ko mai chap an pham ka na ai lai ba space yo se da mi ma dum pham ya ni som da sumi ma dum pham ya ni ko space mi hom ma dum phal na pham ya ba ko chap dum lai aduga ni room si ju dum free time ma mu ki sang se dum lai ko ni room se adum khong su ma kha se dum sa na adum space se dum board si ju ya marang kai na dum sound adum lai ba u phang ko
aduga koigi maning da so koigi sigi back race hai batare ko back race ani khak yaw ko mayai gi di sida di yaw di udre ko aduga koina pochai ke gi koi luggage nung half ke har ga jo sida space adum rang kaina sida khara dum phange ko si sudum back chowa ani ahum adum hapa adum ya bagi nung chaw adum phange ko sida maning gi koi hood se semjabane quality smaina koi rubber hagadra kaino da pire moi gi sida hand grip ai bom su pire ko adune aduga yengse amuk kumtharaga koi maning da kai kai lei magi tei tei ot pa sing yeng hara kai ba aduga somdana koi maning gi koi look sa batare ko maning gi look sa smaina o phangane adam yam net and clean da phajana adam ong thana phajana design ji ko phajana tawi ko magi gari sigi e-tech haina smaina magi gari sigi mai keno da maming da smaina thai e-tech 9 ko aduga koi gi charging cable hai batare ko magi charging cable se koi sigi manung si ko aduga sida hape ko akoi expert yar su ma sigi manung si si hang do ko sida yaw ko ai hape tang hang do ko charak ko sigi se sida mo koi gi so je hang kan so sida mo lai ba ko mai lai ra kan da mai lai ra kan da si je mo kom da mai lak ka ne ko kana aduga si je hang de si ju ma khai ju mo yaw re ko adu yeng winner se hang to ra ge okay smaina le ni smaina over phangani ko sina charging cable ni ko 16 ampere ni ko adu sina magi tire smaina le ni ko aduga magi koi gi makha da uri ba magi si jing mai sharp smaina kang sharp se smaina koi gi pura koi gi samnarga lai ba mai leite ko sin tongana somju tongana mam ha pe ba adu sina koi maintenance ju kitang ngai be helap adu thau bu da su koi sina koi stability ko cornering lai ba mu thau du su ngai ba khara dum hele ba magi jack su da pi le ba okay aduga koi gi battery rom da lakpa kan battery se magi charge tawgi magi matam je ko koi 0 to 80% je only koi 3 hour da complete oi banga me aduga 0 da gina koi full charge organa koi 4 pung mari ma khai habda ko sigi sang da smaina company na smaina pb ko aduga sidaida lairiba koi gi wire se si yeng bi koi gi charging cable ni ko adu si uji kwai pha ba amna sigi sida on board charging gi magi adugi kanaba kudong sabam di phange ko saigi tei da koi gi battery je lokthok loksin tawraga charge tawbugi ama leidna aduna tabra sina mu direct sidai gi dum wire se charging cable jina sina smai tawgune ko smaina 3 pin gi smai pan ngene ko this is 3 pin leje sisna sesida tendui ne ko aduga somna khandana mo koi yumda sigi sina koi 3 pin si 3 pin da smaina laigani ba sisina koi gi any keno da homoina charging port ama install tawgune bo company na adu si side haina thilla kanda ya ga doine bo 3 pin chumam da adu su lake homoina connection tawi ga bo koi gi sigise koi gi charging keno ni ko sisida thilla kanda koi charge tawdine bo sine koi company site gi la koi install tawdu ju ko aduga hariba gari sigi part availability adum adagi service magi semdok semjin gi ko adum bagi problem kaim le roi simanung dal loina mok phangani ko sigi part mian so aduga magi sidai tongan ba unique oiba feature ama haraga di koi gi ma sina koi angamba thawat pa matam so koi magi koi 29% mai angamba isang ko adu da so koi gi mathau phajana tawba ngam men habi ko aduga amagi koi angamba da so koi gi ma je hill hole assist na koi start mut khar kan ko gai se kham mo kan so koi gi hill hole assist na koi adu feature ma so seda masagi koi company na feature happy re hai tare ko aduga koi gari gi koi tracking tawgi kudong chaba ma so seda yamna unique oiba feature ma so tracking tawi ya gi hai tare adugi kudong chaba su phange abi seda koi gi app ama install tor kan da dom gi phone da kai da track tor ga dumba technology makhal lama hai tare adum ma yaure hai matam ga yamna sunaraba hai tare ko adugi kudong chaba su dum phange ko ado video se ngasi gi oina di matang swai sida sum machine jarage ado kana ko machine naw sina ai ba gari si interest lebi yaur ga di hana akupa maron khangni ga di ai description da contact number ai hap abane
ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯀꯨꯞꯄ ꯃꯔꯣꯟ ꯗꯤꯇꯦꯜꯁ ꯈꯪꯕꯤꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯂꯣꯟꯒꯤꯁꯦ ꯑꯟꯗꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯇ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯥꯐꯇꯔ 1 or 2 months ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯪꯉꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯖꯔꯛꯀꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯁꯨꯝ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯊꯟ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯆꯔꯁꯤꯡꯀꯣ ꯌꯥꯎꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯀꯣꯃꯦꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯃꯣꯀꯣ ꯑꯣꯀꯦ ꯗꯦꯟ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯁꯨꯝ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯃꯌꯥꯝ